MLA kaseng BJP naga South Shillong constituency ubaksan Borshulai. Hagasi palay jung katayo lapentep baga draft cantonment building bylaws arhajar arpusan. Kalayo igajing menjor naga Shillong Cantonment Board hagashi trek unaitung. Bat kania kalapen urlong ya kajing angnuat kabalapalat san pulai snem jaki ba ki basyong basa haki jaka jangka cantonment. Habaikiran bikin pathai kubor UMLA ka South Shillong constituency ubaksan Borshulai ulong bayagan ni senjam kabaydai baka draft cantonment building bylaws arhajar arpusan. Kadi kabelalam kamat ke Shillong Cantonment Area Development Committee bagi jing angnuat kebelas ateng mentalasan pulai senam na kebenta ke basyong basa hagi jaka cantonment. Ulong bayakan ni lakmi ibnya daga Meghalaya Urban Development Authority kebakentup yaki kendon bansyak bantai yaki yang G+3 neki yang basau mala hagi jaka kiberan ki surok yat kali bagi jingtai ki yang ba G+2 nelai mala hagi jaka ki bamyat ki kali rengkat bagi jaka ke bahado 1000 square feet on syak bantai ki yang G+2 neki yang kabalai mala Blitho bayakan ni ke draft kabal menjor mentala pa show General Officer Commanding jaka Eastern Air Command batken up ban yo ek jing menjor ke bakat do na ketenat yadari na Delhi Ulong ru bukung MLA katan rengkat baki dikot jangka board kenselit benikendo ya Menteri Yadari Rajnath Singh kenang buat pengeloy ki kam ki jam na kebentapan ajing menjor ikene ke draft building bylaws. Ulong ru ba anda kene ke draft kalayo ikajing menjor kumta kan wong kajing mentoy kinong chong snong haga bakin sayo akalat ban apply ban sna yang kat kum kane ka kendon ka batamai. Ka haga por manusia Kisuya ay kumtu na Shillong Cantonment Board. Ipor manusia. Tadi na kapur katon ban hakikat tu kan sistem kalau kini ki illegal construction. Illegal construction bi te kada ya kakis nagal yang juga kuat kalau ini illegal construction iba claim permission na po ka Cantonment Board. Te kiele kis Badahin bagi yale kis abun bun sedem hatu kapor ngapal ngamel list tu. Hadin nak yang juga kur kala IRA in favor ya ka Defense Authority le ya ka Cantonment Board but accordingly nak yang sipai jointly bat ka authority Shillong Cantonment Board lampun teliki building yeng kiba kila siapun perah kila siapun perah akum tu bat dehang ta kaba nadu bayat jia ka tuka court case kisulong ba kimyo snaying thumai chu msha chu except what yakidiki repairing extension of room sha chu apa kata kada jigi pajba kadon lagi kidiki sistem ki beladem ki bangampat long amel dia mahang tu kaja kajiah por slap ka kapai ka tudum kita kipan permission ban kliang ikitin room ki mai kaya ba tis local bapin sina bian bapi yaki kamera ni tadi ko pra ka nama ka de ka spai we te hatar kom ko suya te mentra bergalung ka jingkeben ke sabrike yaki nong song juga Shillong Cantonment Board hagaba kadiat dengan building bylaws te hakipun ba manusia kumno kisna gitu ki iu ka Shillong bet tang na po Shillong Cantonment Board kala abandon le si kido ko on fair minus rumla banong nga palong amili to kapor te ka Shillong bet permission nang ne na po Cantonment Board ki pa show DG di po Guwahati kila ya approve teman tata kalau kada ka keram la ne kajing jencar gi pajba na bar khamta mahdien ba ki don ga jaka ne ki miyo ban sinayeng te don ki balai shongkha kambun ki non khasi setu ki non tribal te ka custom jo ki long join family aba ki shongkha ya ka lok ki wara hiye ne ti don kamra te ka mai ki habli shong ki yung wise tu sinai stai sebentar kada kecing jogi kelawan sisin bagala pentri kami akan ka Cantonment building bylaws arah arah pesan kemudian jaga kelala ban apply accordingly kelala ban isna
Tekan ke long aspiration jong kinong song jong ka cantonment board. Nomor Ministry of Defense berken ayah ke final assessment approval. Sian tang ladem nang tugin sali ya kedua ya u Rajnath Singh Ji bolong u Defense Minister. Kerang bila ban keluai bagin yo nang approval ba hapu sibnai armanai ngini persang kerang ba tang layu ke building bylaws ngin sepelong kajing pentipaj ba sebro kinong song jong cantonment board cantonment area silong area berkumta kin kinsa wan ban serang ban apply kubya ngiju apply sepo ka mudah kiru kinsa apply sepo ka silong cantonment board kata ka ka ba long ka ba so kuman de nakaliang jonga gumali ba haga tenor jonga lala memperolong ya kena ka jeng nut ke balap palat pun stem ban haga ka hadin banglayo state ngili yo ya state upura mantah sanpuan lagi stem mentaglah kan urulong no mentau snem